Kasabi zemezane na kizoba tefungu kasabi. Sasa. Uyevu mu biguhu byonze hani iraze ko ni mo kadongeza zizemezane wungu zazege mu ndanga. Weje ndipfa kuzeme binane cya utwe mu morinja ku akori kurabe kandahu nenyizo mu biguhu byonze ha batefisitisire byanjeda. Kasabi na kizoba kimori kasabi. Mukadongeza zizemezane kasabi na kizoba. Uwungu tuvunaga uwungu wenje. Nari naye gutera mbene cya kasabi muzeme bizane na cyase. Kasabi zemezane byane. Rwose kabisa. Sasa. Jewe ngumuhinde cyane kabisa. Ndabibona ko none urashaka ko umufasha iki tugakundana gute se mukobwa? No. Tugakundana tugenda mu muhanda dutemberana nka baba ninjyamo nabafata naho gutya. Oya. Ibuti. Nyine bakabana mu kubana yese ko mana mbana tiyumva mu banyarwanda cyane. Kubera iki? Basi se abanyarwanda ikintu murusha abahinde bagenzi bacu basi ni iki? Tomate be ngumani ngo njewe rero umukobwa nagukunze muhungu wo mu gihugu cyo hanze sinzi no kumupaka gagasane sawa mani salama meze bite neza kombona se biragutumwa kusanze hano icara tuganire kabisa ni wewe hasize ahanga ubu tuvugana niho nyigera hano njye nibere kwikaritse yara ku muhanda nimo nishakira ibirayi by'abana nose umuntu kisangagiye umuntu se hari umuntu ngeze hano wari urimo yivugisha ibintu nuwase urimo kumbwira uwo nguwo umushinwa umuki umushinwa nkaba namuhagaritse yagiye ubageze he mbega umusore we turahuye rwose mwiza cyane ariko
aciye ahangaha mbonye arenga kabisa agiye hirya yose kugiye kandi nagushaka umva garuka